Karbi Anglong Autonomous Council Chokebra Choksi Angdeng Amahang Kithek Arni Alir Alon Pen Katalon. Den arong hiti adung hurnat aroy parai rong bonjir arong aratum langroy parai harai ke kap japhan mesena dolong kavyajok kachileng aphan ki sungrinti. West Karbi Anglong District Duar Amla Constituency BJP Racharya Songatum Vijay Utsav Kapaman. Kardong non bir tang ton pen arjoitha bosing ni phaing kora ke thom arni Chokebra Choksi Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council am hang ke thek arni alir alon pen katalon pana biota katnyu saperang ke pen biota nang pale ada porphai chok apor pen dipurong sipiang kang Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang pen thengpiarong ke ek samasai dengpong Lapen labang so asai long CEM achor sang pikache teronpi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi EM MEC Numpenan Parta Karbi Anglong Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahanta Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Secretaries Lapen sai kamte na sai kam sai phatumta chirap chetodun apithu ada porphai choksia porpen CEM rong hang lapen alangli chor penan Parta Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC Principal Secretary Secretaries lapen sai kam sai phatum pen member hostel adung lapen Council Lakia Dung Kedo Samsung Singh Ingti Memorial Park along Ru Samsung Singh Ingti Akumlin along Mir Alek Esak Karvak Pon Padu Anparta Council Colony Lapen Stadium Ground Adung Kedo Khorsing Terang Memorial Park along Karlita Khorsing Terang Akumlin along ta Mir Alek Esang Arvak Pon Tu Labang Sopi Ada Porphai Choksi Raj Team Aporpen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Pen Karbi Anglong Autonomous Council Complex along Det Pialama Pangjar Ponlo Det Pialama Pangjar Pon Det Api Jaimek Ateng Pen Ongdung sai kedeng pon padosi anarlo porphai kresia pormalom Karbi Anglong Autonomous Council amahang kithek arnialong alhui sarpu aman pen nangkaji tongdun jia phat aman kido Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Karbi Anglong orong speedy funang palilo alang liphan Karbi Anglong orada farman Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang lapen Hills Area Development Minister Sumrong hang atum Karbi apo pen kangthum karnya sai pado ponlo alhui sarpu aman pen nangkaji tongdun Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal hin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen kaching thur amo kedeng pon tang adim mati kikim kerang kipatang pon tang adim an aparman kangpu pon padolo apithu analo porphai kresi raj team apor malong pen rat amai pi joising doloi auditorium hall along si pado ponlo Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi pen kichari pon amai along alhui sarpu aman pen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal manpeng alhui aman pen Hills Area Development Minister Sumrong hang phapangjang alhui aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang kachophaluhi aman pen MP Biren Singh Ingti MLA Dr Man Singh Rongpi MLA Joyram Ingleng MLA Dr Numol Momin Lapen NCHACHCM Debolal Gorlu Satup Chetongdun Labang Sopi Arnitili Kethom Raj Team Apor Pen Recreation Park Adung along Kido Sports Complex along CEM 11 Lapen PS 11 Angbong Friendly Football Match Arnitili Choksia Apor Pen Joising Doloi Auditorium Hall along Karbi Anglong Autonomous Council Kiparlo Arts and Culture Sai Campen Lunka Namalin Paman Ponsi Chokebra Choksi Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council Amahang Kithek Arni Mesen Pen Pajut Ponlo Number 16 Nomadi Constituency ang kang den arong hitia dung rong manjir mate hurnat aroy parai ke doraratum langroy parai harai ke kap japhan dolong kavya jok kaningri nangwer ke ningduk nang lopusi busik ni pha ingkora ke thom arni pherang ke kahumri damhut pachini dun Labang so dolong aparman ong dunganing kan penta ratcharia tumaphan apong than pachini dun bomlo sitame pini arni anta rong monjur arat atum dolong kawe pen kacheleng kisung nang rintia pothak sarkar pen thangna ta sai kedeng pon pejok hadak kedo arat atum ame thang atum pen thengpi cheka dolong cheselam pensi aningkan padam bomlo pusi rat atum pen pachini Lapen isi ningduk meme alam ke labang so hurnat alang roy amanganat pen ana munidatum check athong prang ke war thiba jog lang ke the ke wan pen labang so dolong along kaching thang thiba joy ni non ke dolong abang ke crep thupo anbak an lopata pachini pontu lasi sai jog je rong monjur arat athur pak pen bang so dolong kachepa keng japhan bor ilo sitami un edet lo lasi rong monjur arat atum ningduk lopusi pherang kyang no lam the chepak lang dun rinti Aningkan wang ason thotsi pining le thotta bosimi phaing kora ke thom arni ingdeng Chokebra Choksi Karbi Anglong Autonomous Council amhang ke thek arni hamren alongta katalon pona birta card news pherang ke hamren pen birta nang pali
Ada porpai troksi ra achitim apor pen Karbi Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along EM Rup Singh Teron pen det alama pangjar ponsi Jaimek pangcheng pondo aphi Karli tang Samson Singh Intia mohor along Milur Kaisi kachikimu padopon an parta Hamren hithi barim Samson Singh Inti akumlin Dhoniram Rongpia kumlin lapen hithi kimi Rainbow homa kumlin along ta Milur Kaisi kachikimu asai padopon tu ada porpai cap pen Hamren Forest Division pen patirpi ponsi thengpi aklim ke somasai ta dengpon arnitili isia porpen Hamren hithi kimi MUB a thengno along radamai pita padopon EM Rup Singh Teron pen mai chipai phu ponsi mai along Karbi Richo Ram Singh Ronghang alhi sarpo aman pen chetong dun laswalong MLA Dr. Mansingh Rongpi, Emisiatum, Rina Terangpi, Prabhat Chandra Taro, Pawan Kumar Rai, BJP West Karbi Anglong District Amai Phu Arun Terangapen, Ongdung Kethege Dingatum Chetongdun. Mayalong, Karbi Richo Ram Singh Ronghang Pen, Karbi Anglong Autonomous Council Penta, Un Anke, Pin Pomara Tumaphan, Pirthe Kimi, Kai Kimialo, Kachilardun Thekja Phanke, Avarsai, Pinang Jilapen, Langponang Jipusi, Alang Lipen, Kejaipon Padu. Namalam sopor pandihina parman bir tamu intamalik sina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ
এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কিবা গম পাইছা নেকি বিজ্ঞাপন এটা পাইছো দাদা বলক দাদা এনআৰচি অফিচ যাও ভালদৰে সবিশেষ জানি লও বলা স্যাৰ আহক কওকচোন কিয় বা আহিল এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কি হৈছে তাকে জানিবলৈ আহিলো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পৰীক্ষণৰ পাছত যোগ্য বিবেচিত সকলো আবেদনকাৰীৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়মতে এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব খচৰাখন ওলোৱাৰ পাছত বা কি হয় এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত দাবী আৰু আপত্তি জনোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব দাবী উত্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত যদি কোনো আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেন্তে সেই আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে দাবী দাখিল কৰাৰ আকৌ এটা সুযোগ পাব আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি যদি কোনো অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম এনআৰচিৰ সন্নিবিষ্ট হয় তেন্তে তাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দাখিল কৰাৰো সুযোগ পাব স্যাৰ কওকচোন মই যদি সকলো তথ্য পাতি ভালদৰে পৰীক্ষণৰ সময়ত দিব নোৱাৰিলো তেন্তে মই সেই তথ্য পাতি আকৌ দিয়া সুযোগ পামনে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপুনি তথ্য পাতিসমূহ দিয়াৰ আকৌ এটা সুযোগ এই দাবীৰ সময়তে পাব দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰা পদ্ধতিৰ বিষয়ত সুকীয়া বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা হ'ব তাৰ মানে এইখন চূড়ান্ত এনআৰচি নহয় এইখনো খচৰা এনআৰচি সকলো দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি কৰাৰ পাছতহে চূড়ান্ত এনআৰচিখন প্ৰকাশ পাব আৰু এই চূড়ান্ত এনআৰচিখন 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশাৰ সময়সীমা অনুসৰি সকলো প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এনআৰচি আমাৰ অসমৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল আহক আমি সকলোৱে একেলগে এনআৰচি উন্নীতকৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihin amo phibu tharbir talong pangthulo West Karbi Anglong District Dwar Amla Constituency along BJP Sarkar pen Karbi Anglong Autonomous Council Kechari Ningkanisi Kechokarni Bosigniphai Inkora Hini Vijay Utsav Katalona Birta Card News Apheranke Baithalang Sopen Jason Inghi Birta Nangpali Kedamtang Congress Sarkar pen Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Krep Hoan Charilo Ningkan Krep Ho Phi Karbi Anglong Autonomous Council Anghoya Pharman Kilik Paduponsi BJP Ratcharia Songatum Pregjama Constituency along Kilik Kehayason Thak Thaksi 1 number Dwar Amla Constituency along ta Ja Kongkilong Arni Mate Kilik Kehai Angthek Kachipaklang Arnilo Prabhat Chandrotaru BJP ticket Chipalong Dun pen Kilik along Ongdunga vote pen Labangsu Kilik along Chipahai Pondo Laso Jog Dwar Amla Constituency along Congress Ratcharia Song Arideng pen Pajoklo MSC Prabhat Chandrotaru pen Amithang a constituency aprang ki pon thek japhan Ongdung kaching thur asai ki deng pado ponlo kaching thur asai ki pachun pon thega pod Duar Amla constituency araratum phok song along Ningkanisi MSC kikhi ki chokarni katalon pado pon কারো ব্যক্তিগত কথা তেখেতে উল্লেখ কৰা নাই কাৰোবাৰ পাৰ্সোনেল কাৰণে তেখেতে উল্লেখ কৰা নাই এই এক বছৰৰ ভিতৰত এক বছৰৰ তেখেতৰ সমজুৱা হিচাপতে উন্নয়নৰ যিবিলাক কাম কাজ তেখেতে কৰি দেখুৱালে সমজুৱা হিচাপতে এলেকাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কৰিলে কিন্তু আগৰ যিবিলাক চৰকাৰবিলাক আছে কংগ্ৰেছ বা এআইচিচি দিনত
Lapen Boksong Patua Klam along Sirat Amai Pita Paman Ponlo Amri Mondol BJP Amai Pupupen Rabhapen Kachipayan Pupon Amai along Alhui Sarpo Aman Pen West Karbi Anglong District BJP Amai Pu Arun Terang Chitongdun Lapen MSC Prabhachan Rotaro VDC Chairman Dilip Teron Prem Bahadur Chetri Pen Chenglok Ongdung BJP Asong along Klembang Pubang Piatum Chitongdun Rinti Semilang seblok bondol bang pemain dokmoka longkam teron auditorium hall along bo signify ingkora hini arni anarlo porpai crazy ra achitim aporpen kang dangamai kipado pona biota card news asai hem along biota nangli Semilang seblok mondol Mohila Morcha Amai Pisika teron pipen kecharipon Amai along Alhui Sarpo Aman pen Mahamaya Constituency MEC Lunsing teron Chetongdun Papangjang Alhui Aman pen State Councillor Arson Rongpi Chopa Alhui Aman pen VDC Chairman Longsing Tokbi District Mohila Morcha in charge Semilang Solapen Bibha Match Provari Haro Khadatup Chetongdun pen Mai RDP dun Alhui Kapachini lapen Mai Alam Thiaphan Mahamaya Mohila Morcha Amai P Nirmali Ing TP Pensi Apor Enro Mike Padopon Amaya Tepi ke Surihinira Krener Cap Aninkana Parman Kewang Jivo Signify Inkora Ner Cap Arni West Karbi Anglong Keruni Along Kepaman Ponji Mohila Morcha Samaro Amai P Along Bangsuri Poan Kachitong Runang Japutaksi Josemek Chinki Chingwai Pon Karbi Prime Time Birta Bangila Pas Kanton Ponigla Kardam